la ka ba shukara le se Mutsho wa shuzo re wona or fara spina ra khorishira ba sar ko bona burre ba tshikotro vela phanda no rotola bukuma hunenge no kada shangola shuba ko tsibuzo zona mimu ede dine manda bukuma ho tshi khorotola bukuma nga utolo pedzere ko vela phanda nga utolo re ko bona zo zine ba ko tsibuzo zone phethu ngeno vundu la shula Northern Cape do khorotola bukuma ne pala une ba khora shimbedzo ngeno kada shangola shuna no ko dibona sto dibo khorotola bukuma pedzi mvula aziko bona zishito ba zishikona ko to afur khora belesa zine ba ko tsibuzo zone ndizo ro hothane pala ne ba ko bona ho tingwa nga mbala mutsuku khona dziyo dza milo ya dakane pala dziko tsibuzo zo doba dzihone khabungu bupondra ko shebela sa khadebula ha vundu la Eastern Cape na debula ha vunda ne pala la Western Cape ko vela phanda nga utraro ko vela kha phanda kha vundu la Gauteng zine ba ko tsibuzo zone ndi zwauri ne pala Pretoria temperature was 19 degrees Johannesburg 18 degrees pedzi na uzoraro ko bona la mvula sa dona pedzi ko bona sto diba go khorotshola nga utraro kha vundu la Limpopo zine ba ko tsibuzo zone ndi Mutsho ne kha wonga machino ko bona sto dibona makole adibona chirotshola bukuma pulukwana 18 degrees Masina 21 degrees ne Mutsho ne kha wo udo ba khorotshola bukuma pala thendo nga 19 degrees zine ba khoro ba chila belesa pitungo Mesina ne pala azungu twanzela udogoleya uri huwa ba khotorotshola swika nga nepo ro to apurisha besa kha vundu la Mpumalanga 25 school khuzo zotamba phezu university pasi bukuma ro khora besa pitungo ne pala Emelo ro khorisha besa do ba kha 18 degrees Carolina 17 degrees ro phezu hayi udo ba khorotshola bukuma ri ko vera phanda nga utalo zine ba khotsibu zone kha vundu la KwaZulu-Natal ndi Mutsho ne kha u ambarelwa nga phepho phethu phambana nawo na to la shu lishiko dibona lishito taba picha ma respect 22 degrees au na mvula dzine za kholebelwa kha vundu la KwaZulu-Natal nga utalo ri ko vera phanda nga utalo kha vundu la Eastern Cape zine ba khotsibu zone ndi Mutsho ne kha u khona u sto ba khorotshola bukuma Craddock 21 degrees ra tshira besa komana ne pala 20 degrees fedza na mvula dzine za kholebelwa East London 27 degrees so dinga u khorduleli ri tshira besa pala Western Cape zine ba khotsibu zone ndi Mutsho no da u khorotshola bukuma ri ko tshira besa pala Frendendal ri ko tshira besa do ba kha 28 degrees ro mphezo ri hai timres do bona dzishinga dzikhwine phedzi ri ko tshira besa pala Vostano ne da kha 24 degrees ndi Mutsho ne kha u khona sto bo khorotshola phetho phambana na vundu la Northern Cape zine ba khotsibu zone ndi zwa ri phetho ngo Calvin ne pala dorshora bukuma Sutherland temperature dzi pasi bukuma 17 degrees pala Kuruma na hono khona zidoro tsholanga 18 degrees ri khola belesa na pala kha vundu la Free State na hone u khona zitobo khorotshola bukuma va kha -1 pala Welcome usikane pala kha 20 degrees ro mphezo ha do khorotshola bukuma na Kronstadt ne pala do ba hu khorotshola bukuma ndika vundu la Free State hane pala ri khorisha besana pala vundu ni la Northwest na hone u khona temperature dzi pasi au na mvula dzine za kholebelwa ubva kha nne mukololo matsila ndiri madekwana abudi